Bismillahirrahmanirrahim. Ada mi duniyaga insana yang hagigi hinka bajehuma ufaverikan mi libbadani hagigatuga namaduga sabu. Namadu kurumaki insana ka warabbodu ufale warabbodu hinka majehuma libigandana kama ngenage molveri kama hitamatan enai kimen fiduwali dena kama namadu kurumaki evvesak gennai. Bodeti kantata dimavima ehem algonmenge mai nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadege faanu fortan wudu korabwagen derakoi namade korabwani bima algonmenge mi hayatu galme dimawa kantata hoga fortan Allah subhanahu wa taala ga hadratun algon waikyan eden jeheni egotun bodu kamettimaya kurimati wima wasama wudu khoggen derakoi namade kon Allah subhanahu wa taala ga hadratuga duwa dannawan jene ei kiweganto Allah subhanahu wa ta'ala kiritu Qur'anu ga wahyi kurwa angawa fawani wa aqimis salata li dhikri timang Allah raskamul handuma kurumattaka namadu gaim kurarhe den alun badalam vi hinhama jehum miyan nani Allah raskamul handuma kurum Allah wahyi basuluga wani ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub dannare hittagan hinhama jehun libani Allah subhanahu wa ta'ala raskamul handuma kurumunne ehem wima Allah subhanahu wa ta'ala raskamul handuma kurumattaka algunmen kurangoin emme muhimmu kamaki reka duwalu ada kuranje fas namada fardu fas namada rakka terimu erun rada kurbiya hinhama jehuma ufa fagatikan dibi aimmati tiyagi wegen dana insyaallah.